Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayên rûmet temaşevanên qedirbilind, ez ê îroj were behsa zulmê bikim. Ez îroj were behsa zulmê bikim. Zulm çi ye û kesê ku li ba zulm û zordariyê cê xwe bigire, Xwedê Teala çawa behsa wan dike. Xwedê Teala di sûrê Hud di ayeta 113 da Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim wiha behs dikim. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Xwedê Teala di sûrê Hud ayeta 13 da wiha behs dike. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Hûn meildariya kesê zulmkar neke. Hûn meildariya wan neke, ne ku alîkariya wan neke. Ne ku li ba wan nesekin, ne ku bi qelema xwe, bi silaha xwe, bi çekê xwe, bi şûrê xwe, bi mertalê xwe em bi piştgiriya wan negire. Bi alîkê dilê xwe jî, bi dilê xwe jî meildariya wan neke. Yani alîkarî tişkî dinê naye û meildarî tiştekî dinê naye. Xwedê Teala divê jî وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Eğer hûn meildariya kesê zalim û zordar ê sitemkar bikin, wê agirê cehennemê we bigire. Wê hûnê mustehaqê agirê cehennemê bibe. Yani ji xwe li ba zalima bisekine, li ba zordara mirov bisekine, li ba kesê sitemkar bisekine, kesê heq doxwe, hiqûq naz nake, kesê zalim û zordar ji xwe li ba wan zulmeka mezine mirov bisekine, alîkariya wan bike. Vêja ji wî zêdetir tenê mirov meildariya wî bike, wê Xwedê Teala agir roja kıyametê wê agirê cehennemê mera bigire. Ji ber wê Xwedê Teala divê meildariya wan jî nekin. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ. Ji bilî Xwedê tu xwedanekî we, tu dostekî we tuneye, ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ û tu kesekî jî alîkariya we nake. Bela xwe bidê. Xwedê Teala di sûrê Hûdê xwe behs dike. Meildariya bi alîkê dilê xwe mirov meildariya zalima bike, mirov xwe mustehaqê ezab dike, mirov mustehaqê agirê cehennemê dibe, mirov cila xwe li cehennemê radixe û mirov dibe hevalê zalim û zordara. Îja eva tenê meildariyê lêja weyl, xwelî li serê wan be, weyl li wan be, wex li halê wan kesê ku bi çekê xwe, bi qelema xwe, bi şûrê xwe, bi mertalê xwe li ba zalima cê xwe digire, di sefê zalima da, di çeperê zalima da şer dike, li xelkê zulm û zordarî dike, ya wex li halê wan ew tişteke dinê naye. Gelo zulm tenê meriv xelkê bikuje, mafê wan jê bigire, tadedariyê lê bike, zimanê wan înkar bike, an jî em bê zulm çi ye? Enwaê zulmê heye. Belê ka miral yekê xist, mera yekê tadedarî yekê kir, zulm yekê kir, malê xelkê jê kir, kesba wî jê girt, talanî wî bir, terş û talanî wî bir, zimanê wî qedexe kir, mafê wî zikmakî wek ê Kurda hatî jê girtinê mera gava jê girt, eva zulmeka mezin e. Eva yani eva zulm. Lê ev tenê ne zulme. Ev tenê ne zulme. Enwaê zulmê hene. Her wisa şirka ji Xwedê re jî zulmeka mezin e. Ne tenê mirov malê xelkê bixwe, kesba xelkê bixwe, keda xelkê bixwe, xwîdana enya xelkê em bê mafê wî nedê, em bê yani evana erê ew zulme, lê zulma mezin ev nine. Eva em bivêjin li dunyayê zulmeka mezin e. Lê vêca zulma herî mezin ew ku merû li nefsa xwe dike. Di dunyayê da zulma herî mezin ew merû li nefsa xwe dike. Ew çi ye? Xwedê Teala di sûrê Lokman ayeta 15 da wiha behs dike. وإذ عفوا كده آيات 113 da آيات 113 da wiha behs dike. وإذ قال لقمان لابنه دما لقمان لكوري خوا را گو وهو يعظه کو لقمان علیه السلام وعظ دکوري خوا دکر نصیحت دکر شیرت دکر لقمان علیه السلام لکوري خوا وعظ دکر شیرت دکر کوا لقمان کوري خوا را دویجه یا بنیه دوی کوري من لا تشرك بالله تو شریکش خودی را چه نکه تو شریکا حوالا
هفپارا خدا را چه نکه تو کسی در نخه سویا خدا تعالی چرا این الشرک لظلم عظیم لورا شرک ظلمک هری مزنه شرکش خدا را مرو شریش خدا را چه که حوالاش خدا را چه که هفپاراش خدا را چه که ظلمک هری مزنه اجا انواع ظلمه هن انواع چوا انواع ظلمه هنه وسا انواع شرکه جی هنه شرک او که مرو در ربوبیت خدا را چه که کو فرعون دوی انا ربکم الاعلى دو تاریخ دا دو دیروک دا لگوار لیتراتور قرآن ام بیزه دکن فرعون گوتیش خلکر گوتی از ربی وی هری مزنم فرعون گوتی شرکت دو ربوبیت خود دا شرکت دو الوهیت خود دا و شرکت د ملکیت خود دا د حاکمیت خود دا سه جوره شرکانه جبروی تشتی کو ما علاقه دردکه هم شرکا د الوهیت خود دا د خودیتی خود دا هر وسا شرکا د ملکیت خود دا د حاکمیت خود دا ما علاقه دردکه مخابن گل که انسانا مشرکن د گل کو مشرکن نزان مشرکن جبر کو ج به پرنسیب قرآن دورن ج ریباز قرآن دورن ج نوارک قرآن به هایدارن دینه کی لگورا به منفعت خو لگورا برجواندی خو لگورا به جیان خو دینه کیش خو تنظیم و تکوس کری او دیگل کو مشرک دویر سر حقیمه بالا خو بده خدا تعالی یعنی او کسی کو هن انسان داخل سویا خدا تعالی او دو مشرک خدا انکار نکن مشرک مکه به ابو جهل سفیان نبو مسلمان به ابیو بنی خلف بنی مغیره وان کسانا belki benim bu kadar net eda en bevejen beyo beni Halaf ibn Hişam Ebu Cehil o tamamı garagiri ehli Mekke bu ki menav benim bu kadar mebgalat bekaranihat evana hamu khadi inkar ne dikerim vana dugotum khadi heye lelgel khadi hen putu seneme xwe derd xizin seviya Xwedê Teala. Tu govan putê me bi îzna Xwedê Teala ew jî alîkariya me dike, ew jî karê dide me, zerarê dide me û dixwaze dikare cem Xwedê Teala qedr û qîmetê wan heye dikare Xwedê Teala ew dikare bi îzna Xwedê Teala alîkariya me bike, zirar û karê bide me. Her wekî hin Müslümanê ana di terîqet û di cemaatê da heman tiştî difekire. Yek ew ku di uluhiyeta Xwedê Teala de ye ku meriv دوی فلان کس فلان شیخ فلان ولی فلان کس عبد خدا صالحه اواب اذن خدا تعالی دکره لیکاریا مبکه و او کسا وی گوا دکجی دوی شریک مزن خدا یعنی ای شیخ من ولی من ام به استاد من سیدای من فلان کس شهید به اذن خدا و دکه اوا شرک و دوی دا خدا تعالی ام به خصوص اف لیکاریه تشتی معنوی تنی مروج خواده خوازه جی خواده پیو مروج تو کسی که نخوازه خواده هن صفتی که مخصوصی به خواده تعالی را کسی را پاوره نکری و جویشونش پاوره نکه بله به خواده تعالی ولی خواده هی شهیدی خواده کسی صالح هی لی او کار خواده شونا خواده دا کار نکن و خواده تعالی ازنا وان نده که کار و ضرر بده مروا تنی خواده تعالی کاره آنجی ضرر ده مروا یک مثلا خواده تعالی دویجه ولا تشرك بعبادة ربك أحدا دفيجم يا محمد عليه الصلاة والسلام تو كسي نك شريك عبادتك وتجرى بخاردك أواش پیغمبر دفيجه فيجه أو آيات خطابه إجماع راجعه مسلمان راجعه ولا تشرك بعبادة ربك أحدا تو گواش عبادت رب خور عبادت دکه گوات روجی دکه گوات المیج دکه گوات زکات دکه گوات چه حاجی همو تمام فرض و ام بفروزیات واجبات دین اسلامی دوید تو تنش با خواده بکه کسی نه که حوالو هف پاریوی چه مرد که حوالو هف پاریوی انسان زکات داده جبو خواده داده جبو خاطری که خالج به فلان کس چه زنگینه چه جومرده یعنی هنگی gösteriş دوی ترکیه دوی ریا onda دوی چاویتنا خالکی جبو خال به فلان کس چه مروی جامرده زکات دا خواده ده اوجی دوی مروان انسان که شرکی خواده تعالی مرک نمیجکش بو خواده نمیجک لگاوا تر انسان هب جماعت هب لمیجا خو هی دقتر دگره هی قیام باوی قعود باوی ام به رکوع و سجود باوی
هب ريكو بيكتر دك اف اي دلي ودا ام بيجن ملت بيجي فلان كس كلمه كي قنجو باج دك چر ركوع اخو سجود اخو ام بي قراءات اخو هر تشي خو شتوكوز دك اف دلي انسان ده هب انسان دگر كش خدر عبادت دك هر وسا چوال که وان انسان وی جماعت وی دری دک حواله ام به هف پاره لمیجا کو جرا به خورد که جبروی یعنی شرکت الوهیت خود دا یجی شرکت د حاکمیت خود تعالی د ملک خود تعالی خود تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم د بیج د خود تعالی د سرزار پیغمبر صلی الله علیه و سلم د آیت سوره انعام آیت 14 حتی 17 اهو بعض دکم اف غیر الله ابغي حكما اريما اجبلي خود تعالی از حاکمه کردن دخوازم حاکمه کردن دخوازم ادخوازم لبر شخص کردن محکمه بم از حکم جبلي خود حکم انسان کردن بشر کردن مخلوق کردن دخوازم وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا او اوكو كتاب بتفاصيل بكتاكتي هر تشتي زلال وكري كجوارا شاندي از رادفم جخيري خود البر محكمة لبر بحكم شخص كده محكمة از حاكميتا حاكميت يجي حاكمتيا شخص كده دو خازن بلا خود تعالى يعني غاية فيها بله ما كسي خود تعالى نديتي كسي خود تعالى كسي دار نكتي نابرا مدى حكم نكري ليه ما بس فيها پیغمبر عليه الصلاة والسلام دوي قالي مروفا از خيري كتاب خوده ما از كتابه كدن از قانون كدن از سيستم كدن از نظام كدن از فيا دينم تيمكو بحكم دكم حكم خود تعالى هي خود تعالى كتاب شاندي داخستي از شوا حكم خود تعالى بجيد هلم ترم حكم كدين دينم تيم بعمل دكم معناه بيا يعني مرف مسلمان به مؤمن به اهل ايمان به ايمان بقرآن بمحمد عليه الصلاة والسلام آني به دقل ويجي قانون خودر جمره معتبر نبه قانون بشری قانون سیستم کو نه اسلامی نه اسلامی لسر امبید حیات مرا تطبیق بکن ولایت مرا تطبیق بکن مرو وان حکم بکن مرو پیر راضی به مرا حاکمیت خود بردای حاکمیت وان بشرا گرتی مرو وی شاغه د حاکمیت دا د حکومت دا شریج خود را چه دکم والذين آتيناهم الكتاب خدا دفيجه أويكم أكتب ديوان أهل الكتاب يعني يعلمون دزانا أنه منزل من ربك بالحق أف كتاب أف قرآن مفصل قبض داكتي جربت داكتي أويكم أكتب ديوان أهل الكتاب دزانا أف تشتي اشترى داكتي جم ربي تداكتي جم خدا تعالى بتفاصيل داكتي خدا تعالى دفي فلا تكونن من الممترين هون نفن جوان کسی تک شکو گمانا یعنی هون در حق حاکمیت خود دا هون در حق حکم خود دا هون نکه و شکو گمانی هون نوین دین اسلامی حکم شریعتی آنا درباز ناوه ام دشاقه که مدرن دای نوجن دای دنیای حکم بشری گره حکم بکه اسلام تنید نابرا ملتو خود دای نابرا ملتو مزگفت دای هون ویتشتی ام بوی برا دلی ودا درباز نوه حكم اير هم منبر اير هم مسلمان به دوی شوا بکه دوی جهون بگوتنا خواده بکه بحکم خواده بکه بحکم پیغمبر بکه برای خواه بده اوی شرکه در ربوبیت خواده دای شرکه در حاکمیت در حکم خواده تعالی او کسی که قانون دینی اسلامی بجیبه له بحکم بشری حکم بکه او وان قانون بشری دکی شریک حکم خواده تعالی حکم خواده بجید هله او تره بحكم جدا عمل دك او كسي كل جرا هوا حواسيا نفس اخوا بتبجر نفسه وتشخص بك نفسه وتشخ جي حسكر لبي هر او كساجي نفس اخوات الهي اخوا دبي الهي مرا نه بشر به نه کسی قانون و نظام سیستمی بشری چه کرنه دبي الهي مرا تاني الله به خود تعالی به وكيدن كسي كيدن نبه هر وسا خدا تعالی ده همان سوره ده دو سوره انعام آیتا 15 دویجه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا بالا خبده دوی گوتن ربیت راسبوناوی و ده عدالتاوی
tamam bir beke masi. Yani ev kesi ku dibêje sistema ilahi, sistemi İslami, dini İslami dema me derbas nava, li wexta me derbas nava, çağa ev çağa ki nuye, ev çağa ki nujene, İdi kanun İslami kanuni 1400 sal beriye li wexta me derbas nava, ev kesa şirk ji xwe dera çedike. Müşrik şirk de hakimiyeta xwe da çedike. Hükmü xwe, hükmü din İslami bicidele, tere bi sosyalizmi, bi komünizmi, biz em bivêjin tiştê em bivê bi tiştên eva kanûnê kapitalîst û layık û sekularizmê hukm dikin, ev kesana müşrikin. Lewra mergava hukmê Xwedê bicî hîş mewdin müşrik. Miriv tenê li yekê xemalî bixwe zulm nine, miriv terî zimanekê qedexwa ki zulm nine, miriv tenê welatê xelkê daxî ki zulm nine. Zulma herî mezin ew merû li nefsa xwe dike, ji Xwedê re şirîk çê dike. Yan milki yan hükmü Xwedê qebûl nake hükmek gidin kişine hükmü Xwedê. Yan jî em bê şeyx û mela û sedê Xwe derxe seviya Xwedê Teala divê evan şeyx û sedê melba Xwedê Teala merî muteberin maqûlin salihan bi îzna Xwedê dikare alîkariya mera bike li piştî mirinê li dunyayê teserrufatê dike. Eva jî şirke şirka mezin zulma mezin ew ku mirov şirkê nefsa xwe dike. Ve huve ellezî ceale fil ardı ve huve ellezî ceale lekum fil ardı cemî'a. Xwedê Teala di erdê da çi lazim e ji bo we çêkirî daxistî ev dünya ev asîman ev şerxa felekê roj hîv şev tav hîv şev roj temamê nebatata temamê xwarin û vexwarin û van nimetê hanina. Xwedê Teala gid erdê da bicî kirî ji bo xatirê me bicî kirî ji bo xatirê me xweliqandî em radise xwe nankoriyê dikin. Em vî Xwedê eqwasa muezzem mezin em bivêje qadirê mutlaq em bicî hêlin em diçin bi kanûnê beşerî bi kanûnê ne İslamî em hukm dikin eva nankorîkê mezin e eva şirkeka mezin e eva zulmê em li nefsa xwe dike em nefsa me cem em bê emanet e em nefsa xwe mustahaqê ezab dike. İnsanekî li ba me re zarokê xwe bibe navagir. İnsanekî li ba me re zarokê xwe bibe navagir. Em gîn naletê lêtin em divê zalim e ev şînsanekî hov e şînsanekî weş e. Lê însanê ku şirkê ji Xwedê re çê dike nefsa xwe mustahaqê ezab dike em wî navînin. Çima em wî navînin? Lewra em ji navaroka Qur'anê dûrin. Divê em bizanibe şirka zulma herî mezin ew ku mirov şirî ji Xwedê re çê dike. Ew Xwedê xwasa mezin gewre muezzem dünya ahiret dünya çêkirî asîman çêkirî her tij bo meş çêkirî em radî Xwedê inkar dikin em nimetê Xwedê inkar dikin em nankoriyê dikin em radî seqa bi qanûn nîzamê beşerî em hukm dikin û ewa me ji têvê dera em bêdawiya me ji têvê dera. Ji ber wî Xwedê Teala divê Sûre Maide ayeta 44 heta 46 wa baz dike ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Kesê ku hukm tiştê ku Xwedê Teala daxistî tişta ku Xwedê daxistî kesê pê hukm neke û kafir e. Ayeta dan divê ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul zalimun. Kesê ku bi hukmê Xwedê Teala hukm neke û zalim e da ayeta qedin divê ayeta qedin da jî divêje ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasiqun. Ew ku bi hukmê Xwedê hukm neke û fasik e. Ya kafir e ji ku em bivê tertîbata wî heye hêza wî heye quweta wî heye digel wê jî qanûna Xwedê qebûl nake qanûn beşerî sistemê din tê pê hukm dike ew li mê jî bike ew rojî jî bigire ew ehlê kufr û delaletê Xwedê Teala wer dibêje. Ew kesekî em bivêjin di hinek qewniya da di hinek mijar da nikarim hukmê Xwedê pêk bînî were dibe zalim û di hinek mijara jî dibe fasik. Yani li gora şert û mercê xwe li gora imkan û derfetê xwe ev ayeta dikare were ew kirinê. Belê dikar hin kes bivê ev ayetana ji bo Xristiyanayê temamê ayetê Qur'anê ewil xîtabê ji bo me ye. Ayetê şirkî, ayetê kufrê, ayetê nifaqê, ayetê fiskî, ayetê ficûrê temam ewil xîtabê ji bo me ye. Xwedê Teala ji me re divê ji hûn nekeve vê rewşa kesê münafik nekev rewşa kesê fasik nekev rewşa kesê Yahudî nekev rewşa kesê em bê Xristiyan. Divê em bizanibin ku ev ayeta ji me re gelo ecêba ev tiştê ku Xwedê baz dike di me de heye tune ye ji ber wê jî divê em bizanibin zulm ne tenê min malê xelkê bixwe zulm ne tenê min malê welatê xelkê dagire zulm ne tenê bir xelkê işkence bike kes wan bixwe terş û talanê wan bibe zulma herî mezin ew
مرو شریش خود را شد که حتی جاره کردن بمن دخیل و خوشیدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.